Arngut Kibrio, ki Bakantop Shailendra Kumar Sharma, wat Champar M Sangma, ki Bala Mudoi Lengba ki Public Interest Litigation PIL, Hakimat ke Meghalaya High Court, Halor ki Karkhana Sain Ranga Doyong Bian, Baka Chingti Doyong Bian, Haka Jala, ki Lapan Pau ke Ching Sus Air Jungki, Yala ke Jong ke Ching Im. Yakani Lapan Pau ke Division Bench ke Meghalaya High Court, Haka Sautrek Naitung Arjar Fly, Hadin ke Chisngap ya ke PIL Bala Mudoi du Champar, Halor ke Chingdan ke Kamti ber Kai Doyong Bian. Haka Chingsngap ya ke Ching Mudoi, Halor ki Karkhana Sain Ranga Doyong Bian, Ushailan Rawley Thu full bench ka High Court bogla shabarngam Haway na kisnar penyaj yakum kita ki karkhana ka High Court kala bathai Ushailan Ra banthap affidavit yakur komlong ka jingsha barngam jungu badi kinong barngam kumjuru nagaliang champar ulapan pa bagadang ka chingsir chingem hading ka chingmudoi PL halor kamti bat khai doyong bian nagaliang ka High Court kala maha mix karjala bagan hap kit clear bal don kanu no ka chingma yakite ki arngot